Ide... Alright. Lukas, u kojoj smo priči ovaj vikend? Još malo desno, to. Ali ovdje. Ste vidjeli rezultati? Ne, šta je bilo? Antonio Broznić. Evo nas. Ajmo da čujemo. Lukas, u kojoj smo priči ovaj vikend? Tu smo sad smo u Šibeniku, ali za vikend... Nismo, nego smo u Bilom. U Bilom smo, tu smo u Bilom, za vikend se vozi Down Duro. Down Duro Azma. Ok. Ide prvo punjenje ovaj vikend. Samo jako piliti, onda kad stavi ovaj poklopac, kad stavi malo maslaca. Ide čak recept na YouTube-u. Ide story čak. Ja ne znam što da vam kažem, znači mi smo sad imali takvo iskustvo. Ali realna priča, znači to se ne može opisati, ovo iskustvo. Nije trebalo biti tako. Nije, ali desilo se, eto. Nije. Pa je taj lik realan. Još malo desno, još malo. Evo, kreni ga desno. Još malo desno, to. I dobro jutro. Ide punjenje broj 2 ovaj vikend. A evo i njega, uspavane ljepotice. Perko, jesi spreman za trening? Jako. Jesi jeo doručak već? Ne? Pa kažu ovaj atlet da se treba 12 sati biti između večera i doručka. Pa prošlo je više od 12 sati. Ali onda je to još bolje kuži, zato što onda... Jel znaš da krećemo za pol sata? Ne. Sad ne. Spremamo se za trening, za Azbu. Gripovi iz prošlog vijeka. Gledaj, tu se vidi najviše. Iso, ali prije imao... Wow. I to ti je život. Prije imao ove tu. Di su? Prije imao ove tu. Ovo je Baki ukrao. Prije sam imao kut volana napred, kužiš ko Goldstone i onda kad imaš ruke ovak da imaš bolju potporu dok stisneš. Da, kužiš. A šta ti? Po meni, evo, ovo tu... I tako. To su vam Križevčani i njihovi bike setupovi. A dok je ova Kenjanova zvijer ovdje je pokrivena, spremna već za akciju, ne smijem vam to pokazati, to je top secret. Top secret Bluetooth headset. Što sam gledam? Ovo sam si napravil za disk. Znači ima tu prolaz. Trebaš imati ko Alex, one plastike, ovdje, to sve čuje. Pa realno, pitao sam ga jel to ičemu vrijedi, a onda idemo dalje s tim. Ali to ne vrijedi ničemu. Nemoj govorit gluposti, Sanjin je radio 3D printa, već ima primjerak prvi, tak da... Ne mogu ja dobiti jedan onda. Tako je ispod prvi primjerak. Sam ja onda cool, ja to imam onda. Pa ne znam jel si cool, ali su ti kočnice cool. Evo samo da se zna, firma je jaka. Se radi se od doma, Ma stari freelancer, ovo ono. Kaj si ti lud. Evo nas, sve smo bliže. Mislim, zna se kaj je. Naravno da kiša počinje, jer zašto ne bi kiša počela, jel da? Zašto bi nama bilo lijepo u životu kad može biti ovako? Da. Pogled na Split, malo more, ovo ono, evo Marijan opet. Hajde, zato da vidimo se na stazi. Vidimo se na trailu, Teren je kakav, opiši nam teren. Kako je lik to mogu Casey? Ej, Perkov, ne smiješ takav biti. Bande vinki, malo peska, ne? Flat vinki, malo peska. Evo taj famozni Canyon Gap. Na videu izgleda ko da je 13 metara, ali je zapravo nekih 5. Evo. Znači skoro ko ja. Eto, znači 5 metara. Odlično. Ali stvarno zanimljiv teren, izgleda mi ko da smo negdje ono u... San Remo. Da, baš to. Ej, sad u vlogu bude kak nisi skočil Canyon Gap. Pozdrav za vlog. Išao sam sad sve skakat. Ovdje sam se sjeba prije ovog elektrika. Ej, evi ga. Sad ide full sam. Kako dobro izgleda. Stvarno predivno. Oprez, drsko, biciklistički. Pazi kud hodaš samo. Pazi kud hodaš. Ali je isto predivan teren, neki putić. Magareći za magarce. Znači vi ovo, sad ću ti ja objasniti. Ajde Ovdje, reci, znači, sam budi.
Znači ne savijati u koljenama prema iza, ovo mora ostati ravno, lakti ovak van. Znači hinge, da, ok. I onda, koliko je sati, ali onda ga u VIP baciš. Znači nema fulavanja, znači ideš u off camber, kavica, prijatna kafica sa kapućinom. Koliko pro, daj kao ono sad kao dio linija, daj. Alright. Da, nemoj da čuju drugi timovi. Onda iz ovog kamena gepaš unutra u zavoj tako da izgubiš rizik cvikanja gume na ovome. A i ljepše tamo da upumpaš doskok i imaš exit speed da preletiš onaj cijeli kamen kojeg se Perko boji. Baš cijeli. Da, gle Split opet. Idemo! Odličan! Reci im kakav je gornji dio. Gornji dio je samo flow i jumpovi, nema tehnikalija, znači nema ono prokazani to nek jump, par zavoja, jump, par zavoja. Odlično za session screw da dođe ovdje voziti. Sa EXO gumama sumnjamo Ma ono. nemaju ti oni EXO gume, oni imaju gume koje nađu u garaži. Pa da. Oni su snalažljivi za razliku od tebe koji mora imati cijeli setup ono tip top da bi se mogli voziti. Pa ja ne znam voziti flat zavoje unatoč tome što... Zato se prijavi na Breakpoint akademiju i kroz par mjeseci ćeš biti kuja. Ćeš i ti biti poput Matije. Da. Prijavi se odmah sada. Nikad ne odustaje od svojih snova. Još dobiješ i set noževa uz to. Kod tog famoznog step upa. Znači ništa ne radiš ovdje, full chill, samo tu toliko speeda imaš da ništa ne radiš, baš ono samo. Rekao je Corrado da nema stiza na jumpovima. Sad je to mene, ja sam se osjećao prozvanim jako. Pa vidi, imaš izbor. Hoćeš slušat Corrada ili hoćeš biti cool u group chatu sa svojim dečkima? Pa ja nemam prijatelja pa bi ja da začuvam prijatelje pa bi ja bio cool onda. Ok. Pa ja moram biti onda... Ok. Budući da imam neizmjeran support od njih. Clean. Aj, iako to ništa ne znači od mene, ali dobro. Baš mi je drago kad se tako podcjenjuješ. Dečki, je li vam baku bazuka pogodila ili? Ajde, kak ide danas? Jel dobro? Dobro je, staza je mint. Da, tak izgleda, super. Nadamo se da tak i ostaje. Ovdje lijepo doletiš, namjestiš se za drop, kočiš nakon dropa, ideš na inside i brži si. Ako želite još ovakvih savjeta... Ako želite još savjeta, zapratite nas! Na breakpoint.com. Da, Breakpoint Akademija, 31.1.1.2. vidimo se. Boom, and it sounded like a missile. Kaboom. Kablao. Ovo stvarno izgleda proper, jako lijepo. Jedva čekam voziti. Treba onaj Euro table i onda inside noga dole ovako. Aha, koljeno van, taj rad. Da, to su me naučili u sessionsu. Da se razumijemo, ja ništa ne govorim za taj sessions. To Ne, uopće. lik Flame-a svoje ljude, ja ne znam, i onda ja ispadnem kriv na kraju, kužiš. I evo nam Crnkovića još jednoga. Ide Crnković još jedan, ajde daj Pokaži. To. Ne razumijem ja ovaj šatl, kak se to... Ne razumijem se kaže, a ne razumijem. Ne razumijem ja. Neće. Ajde. Što? Ovo je kriminalno. Nisam ja kriv, dečki, ja sam samo presposoban za sebe. Što to, kako to? Sve to znači. Hvala striček Mati. Nakon 10 minuta uspjeli smo instalirati kanjona. Pa, ako će se voziti relativno sigurno Da, i po vozi propisima, polako i sigurno. onda... Ekipa iz zadnje klupe. Najjača ekipa. Će biti Ide gas, ide spas, ide zvezda Instagrama. samo jako. Evo nas gore prvi džir. Nemam di staviti GoPro, tako da kasnije ide GoPro akcija. Nas na pola prvog džira i jebeno je. Je. Lus je jako lus, ali mi smo lus riders. Lukas, jel ide zračnica? Ide, već to druga danas, a ne da ide zračnica, Ide čak prvi dan. Zagrl bananom. Majmune.
Majmune. Ma neću glumit sad majmuna, mislim, ono... Da čujemo doživljaje. Grip je odličan, jumpovi su odlični. Ok. Išlo odmah koliko je sati. Ok. Treba još povezati par linija i onda će ići gas, ali ćemo napraviti neki mali na hardtailu. Ok. Ali nema veze, ide gas. A vjerojatno vozi Marlina, tako da je na treku, tako da to to se razumije. To se podrazumijeva, da. Ok, Lukas se cviko gumu, tako da sve po standardu, slime shit. No reci Lukas sad kak ide poslije par džirava sa gumom? Pa ovaj prvi stage, ovaj G i ovo sa skokovima, to mi ne ide baš, ali ovaj drugi di moraš pun gas, To je samo ga Nisam najbrži, ali sam najstylish. Da, možda sam sebi. Daj dobro, vi dečki, jel roka se? Dobre. Jel lijepo? Lijepo, oprosti, dobro, ajde. Aj miči se ti tam. I evo nas zadnji ran za danas, makar to nije nikad pametno govorit. Sad ide najbrži ran ikad. Čiste Google, lijepo. Google, ispričavam se. Nisu Google. Znači Lukas, vidimo se dolje. I veliki gap. Tu je ovaj zajeban zavoj, da koči dosta. Inside, ohaj. Dobro. Tu se treba pustit. Super. Kočiš. To. Inside. Opa. Lijepo. Hack the flat. Step up. Probat bez kočnice. Ide. Skeći kamen. Pedala. Gap. Chicken brži. I eto. I evo Lukasa. Kako je bilo? Ma nikad. Šilt je malo. I tu idemo preko benta, kočnica, gap, inside. Gas. Da zakočit. Oh. I to je to. Tu se više ne vozi rejs. Ali eto, kratko ali slatko. Kraj dana, analiza prije preskidanja, nema staja. Ne moram znati koja su vremena, kužiš, ne mogu ja sad to... Da javim mom team menadžeru LP Media Racing Gravity, koje vrijeme i tako to. Ok. Lukas. Ipak ne budete vidjeli moj POV. Da, ali ima jerk off. Jerk off POV koristimo, samo da znaš. Dečki, kakav je vama dan bil? Ovakav je bio. Eto. Znači standardica, čista standardica. Jel ide radon taj? Ide, dobro. Ti ne. A vidiš šta ide, još šta ide. Aj, ko ide kompova. Jasmine. Baš lijep dan, bicikli razoreni. Čovjek me ugrizo za ruku. Đuka, hvala za šatl. Hvala tebi, dragi, što si uzeo ovu predivnu stazu. Ma, predivna je stvarno. Vidimo se sutra. Perkov, daj pokaži nam biceps. Vidi se da radiš u moj program. Vidi se. Prauna i tez. Pravno nam ne gine. Prijatelji moji, mi smo totalno zaboravili snimiti dućani i praonicu, ali nema veze, bude kraći video. Sad ide ovaj najskeći ulaz u dvorište sa najvećim kombijem ikad. Evo, tu unutra. Tu. Ali Perkov je doc. Fucking doc. Evo idemo sad. Iz prve.
A neće ići prvo, nema šanse da će stati. A di neće? Ma uvijek se treba korekcija, barem jedno napraviti. Da, analiza, opet Perkov, opet analiza, mali moj dragi. Evo već je da se peče neko carsko, tu ima ćevapa. A ovaj batati jučer je toliko bil dobar da čak ide opet. Čak ide ponovo. Kisamo na To budete vidjeli, to ste već vidjeli. Evo sad treba biti transition, kužiš kao. To ste već vidjeli. I onda treba... A šta je ti? Nice. Dobro jutro, 6 sati je. Trening kreće od 9, imamo sat vremena do tam, tako da... Da. I evo repriza, doručka. Vječito. Četvrto punjenje. Čak više ne znam ni ko je. Ide cheese, hvala. Kako se zove, Tomu. Kako se zove? Ne znam. Predivni uvjeti za red iz dana nas čekaju, Luka je nestrpljiv. Mislim da je ljudi. Znate da se mi bavimo green sport, da se trebamo baviti plivanjem. Zato što kad plivate onda ste lijepo u toplom grijanom bazenu i lijepo onak dođete, skočite unutra i onda se malo onak bučkate, a ne mi tu, evo, idemo se voziti po kiši, po vjetru i... Jasno je sve. Iso Viki je. Kako je predivno nebo ovo. Sivo nebo. Leki te gleda. Morning Goon. Poziva ljudi. Da, gledam si rezervni kotač sad kad si to spomenuo. Opa, jel ide čak rejsanje bez rezervnog kotača? Ide zato što sam ja lagan, kužiš. Hop, lagano samo sve, fino. Okej. Meni ide sve to. Okej, vidjet ćemo danas kad cvika gumu, jel ide to lagano i fino bez rezervnog kotača, mislimo da svi znamo odgovor. Ostanite do kraja videa da saznate. Čak i ne morate. Idemo po kavicu, a Perkov ide poslije na kahlicu. Ovo isto za euro 80. Žeton. Krivi žeton. Čekaj. Evo i sunca, ljudi. Vi ste... Toplo je, fino. Pa mislim, ako bude ovak cijeli dan... Da, ovo je top. A nemamo se stvarno kaj žaliti. Ne, piše čak 10. Mi smo stigli, sati je koliko? Sad je 8:30, mojte pipu. S time da je Luka htjel krenuti još pol sata prije. Pa da, zato što smo mi, znači, ja ću sad to objasniti. Ajde. Mi smo Samo brzo, da mi smo atlete, mi moramo biti ovdje uzor, mi moramo biti prvi, mi moramo biti najjači. Znači oni dođu tu, mi moramo biti već sve spremni, misteriozni, samo bounce bike, testirati Da, ovo, kao ono. ribano, I onda kad ono. neko dođe, onda ne smiješ gledati telemetriju, ne smiješ gledati pro setup. Matija će staviti na bajk onu pokrivač, onaj da se vidi Da, ovaj vrećicu, šok. ne šok. Da, tako da mi moramo biti najjači ovdje. Okej. Ja se slažem sa njim, samo znam da oni tu se neće pojaviti u 9, tako da kao došli smo jedno sat i pol prije. Ali bude bar lijepo zagrijavanje i tak sve. Ide čak u 3 sata, 12 mm. Potop! Sviđa mi se. Znači, ja mislim, evo, moja procjena 9 ljudi na utrci. Ti? Ja bih rekao čak 11. Mene je proteralo ovo. Dobro, čekaj, koliko ljudi? Pa isto tak neki. Koliko? 8, ajde da. 9, to je brojka. Ništa, idemo se preskinut, pinjur, lancun i vidimo se. Jeste vi uzeli pinjur? Give me the keys to the coupe, I'ma pull up.
Koji vibe, još kiša ne pada, svi sretni. Tenda još stoji na mjestu, kasnije bomo našli kombi dolje negdje zbog te tende. Give me the kiss and the cup, I'ma pull up. Vidi se ko je pravi profesionalac, a ne ovi organizatori. Organizacije stigli, samo da se zna. I evo ih. I evo organizatora. Skoro na vrijeme. I evo nas. Na GoPro footage-u smo. Shuttle. Ejla kiša. Daj pokaži im jaknu. Ovo ti je iz Bosne, ovo ti To je je... splitski džir. Evo nas gore, prvi ran. Javljeno nam je od organizacija da se ipak ne voze 2 stage-a. Tako da ide gas full run. Perkov se usro, ne znam ali može držati volan pune minutu i pol. Nije stvar u tome, nego je bike se zmagao. Ali mislim da nećemo previše GoPro-a stavljati s treninga, nego ide taj run finale direkt. I to je to. Iće bez menjača, moraš. 100% i dalje Ide prekles i kočnica skida. Perkove. Ja sam tu. Ja sam, sve sam ja. Jel hoćeš? Hoću. To mi reci. Drugi. Češ ti biti? Ja drugi. Jako. Nema, on bi sam gleda nešto cijelo vrijeme umjesto da... I ide show time! Kaj se ti okrećeš? Ide show time. Pa ja ne znam koliko ćete vidjeti, ali je baš ovo poseban prizor Splita. Baš lijepo opet. Daj. Kako zagrijavanje dečki bacaju. Samo jako. Idemo! Ne, idemo. Ajmo. Ajmo Perkove! Vamo Luka! Đuka, Sretno dragi. vidimo se dolje. Nećete ima oma live dok ja ne stignem i ne uvatim kompjuter malo signala, jer tamo nema ništa. Preživit ćemo. Par minuta. Ok. Kako je bilo Perkove, dragi? Na kraju sam skoro izginuo na lendu, ali... Ja na high speedu, ali sklisko puno više. Baš je ono... Što se ono razligavilo, ali dobro. Ali prekratko. Kratko, ali slatko. Sklisko, a? Malo više nego do sad. Ono, baš je sklisko. Išao sam na siguricu, iskreno. I trebalo je. I trebalo je. Da,
Dobar rejs, dobar. Baš je bio dobar rej, a malo sam zezno, znaš, mogu sad to još bolje, ali ovdje. A? Ste vidjeli rezultati? Ne, šta je bilo? Perkov me naprijed. Rezultate, jel ide bilo, overall, uzelo sve. Bilo, uzelo sve. Perkove. To je vjerojatno onaj batat od jučer. Batat. Pa ta 2 dana za redom. Crnkoviću, Da. koja pozicija, reci nam. Druga, iza ovoga. Nema veze, bitno. Prvi put. Nije ni čudo da su prvi i drugi kad ih je previše. Ima nešto u zraku tamo, ovo bilo. Da, nešto u zraku, ili to da se s vama družim malo, pa to je moj... Tu ti riješ Dagestana. Da. Još sad kad ode 2 dana u Križevce. Pa ide, dobro rećemo sad ono ko Kad naš... ti Pečarić lekcije da u teretani. Treba onako na kraju borbe naš ono call outat nekog sad, ali ne znam koga bi ono. Antonio Broznić. Di si Antonio? Di si Antonio? Vidimo se ove sezone, vidimo. Da, priča, ali ja sam siguran da Antonio ima bolji kombi nego ti. Okej, to nećemo, ali da to nema Škodu, tako da... Šta da kažem? Ništa tipa, ne znam jel bude proglašenje ili ne bude, ali... Ma bude, to su nosili neke kamenje, ovo nam je postao, ja mislim. Da. Evo da samo da znate ko je kamerman na proglašenju. Svi na Instagram. Karlo. Najjača nagrada ikad, evo. Ide čak 1000. Križevci reprezenta, gotovo je sve, u movementu su svi. Karlo, ajde bok, vidimo se. I idemo na Braonu opet potrošiti 5 eura ovih. Daj mali spray, daj. On some slime shit. Ide grč, a? Opasne staze, to grčevi love poslije. Evo odu i organizatori. Last standing. Lukas. Hvala puno za organizaciju, stvarno je bilo lijepo, staza zabavna. I u biti to je to. Mislim bude još vloga, ne idete još van, ali trka odrađena, sve po planu. Što se dešava, Perko? Idemo prat bajkove, potrošiti većinu ovog novca. I da, idemo prat bajk. Evo na mojeg lijepog treka. Si ga opro? Jesam, gledao. Ajde da vidim. Gledao je isto. Jel ide nemojte nikad kupiti... Ovdje se boja čipa. Jel ide nikad nemojte kupiti Canyon? Jel ide ta rečenica? A ide, da. Ali ovaj novi mi se sviđa, ali ovaj nije baš. Da, ali lijepo izgleda. sviđa se na slici, a sad... Da, dobar je, pogotovo kada daš koliko sati. Uživo je vjerojatno ova priča. Ali radi, očito radi. Mislim da mi ga daju, ne bi se bunio. Pa mislim, da mi daju... Ne bi se bunilo, ono... Ide čak ovo moramo izrezati van da ne bi hate bil. Pa s obzirom na to da smo dobili novčanu nagradu... Skrenite blago desno, zatim skrenite desno. Odlučili smo jesti burgere! I to obrok, Kaštel Stari, dobro znana lokacija. Vidimo se! Evo kako Amerikanci jedemo burgere na parkiralištu u autu. Daj pokaži burger ljudima da idem jest. Beštija, provjereno dobar burger. Evo, to je to sve kaj morate znati. Kola sa šećerom, čak si dopustio. I idemo, aj bok, vidimo se negdje drugdje, ali ne bude dugačak još video, ostanite do kraja. Ostanite do kraja. I lajkajte, ako dođete do kraja lajkajte. Ide čak prvi put ti tražim nešto takvo, ali ajde, kad smo već to rekli. Ako dođete do kraja, onda lajkajte video. Ako ste već došli do ovdje, mislim da je čak uključite i zvonce, onda je. Aj bok. Čak sunce! Čak sunce!
I ništa ekipa, mislim da bi to bilo to. Pojeli jesmo fast food obrok, stari kaštel, vječito dobro, cijene hrvatske, čak i u sred sezone, tako da shout out njima. I nemam pojma, prvi put ovo radim, valjda ste uživali u videu i bit će još ovakvih, tako da subscribe, like, to sve kak ide. I... čak nije video gotov, a? Nije čak. Vidimo jako. Hvala Baki Katica. Katici, hvala Baki Katici, čujem da su najjače palačinke, a izgledaju, ono, javim kasnije, u drugom videu. Saznite u drugom videu kakve su palačinke Bake Katice.